Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hinday ibasa ti Salmo Kapitulo 34, versikulo 18. O masideg ti Apo kadagiti maupay. Isalakan na dagiti awanan Apolos itinamnama. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Candia. Mana, nakaruwargaya man iti pagbaludan jay kriminal nga anak mo. Ha, ay unay kayo matan agsasao. Saan a kriminal di anak ko? Anya saan a kriminal? Kat naibalon iti manu atawen, gapo iti kaso na apanagtakaw. Idi dayta, nagbalbaliwan ni Mario. Awan latam mo kaon. Di kriminal ang nanayon na kriminal. Maasi kayo kumamat kan kuana. Ikanyo kumaitigunddaway apanagnakan na ti panagbalbaliwnan. Ay, bagam kan kuha nga umadayaw. Saan nga agnag dito'y lugar tayo? Nariga ti mairamraman. Apay saan ka mata namang mga nanang? Nakulbat ka dito inlutok a manok? Saan anak ko? Naimas na ito inlutom asidaan ta. Ay, awan gayam. Nagawid mat ni ante. Kunak man no mangan dito'y balay. Di nakadiam mo nagluto ak iti manok para kan kuana? Saan na akayat ti agbayag dito'y balay? Gapo ka di tadaak. Mario anak. Nangeg ko tinagsaritaan nyo, nanang. Kriminalak latagayam iti panagkita da. Saan ko masakitan tinakam mo dayta, anak ko? Nagbalbaliw ako, nanang. Kalpasan ti mano atawan apan nakaibalot ko. Jakon kaya ti agsubli jay. Amok dayta. Kabuting da ko na makita. Ay, saan ka agsasaw iti kasta, anak ko? Nanang, mapanak lang nga nagnay di bantay. Ijay daga tayo anabaybayan. Ngam adayo ijay. Asino ko matikaduam? Dito'y kalaktan balay. Awan ti mabalin amang papanaw ken ka dito'y. No saan da kaakayat dagiti kabagyan tayo, bay amlaeng ida. Nagrigaten ti sumakdo dito'y adayo. Awan mo't ngamin bukod may agripo. Ni kasinsin ko nga anday jay. Kasaritak man. Insan! Insan! Nakarwar kan? Uhen, baro abiyag. Apay ang nakarwar kan? Apay akastati ko nam. Kayat mo kadingag nanayon ako ni Jay pagbaludan. Ay, agawid akon. Agap apura ka kadi insan. Wen? Umayak to iji balayo. Ay, saan ka nga umay? Awanak, adaak ijay trabaho. Sige. Pinanawan na kon. Ituloy ko ti eksakto. Hay, Mario! Ha? Nagkuna nga umay ka sumakdo dito yung gripo mi. Saan amabalin nga umay sumakdo dito'y dagiti kriminal akaskan ka? Di da ko maiduron, nana. Pumanaw kan! Tama nga no agmalas kami. Sikati malas iti pabilyayo. Saan kayo kumamot nga agsaw iti kasta, nana? Tapaya saad. Pudno mat a kriminal ka. Apay nga min nga inruarda ka. Rombang lang nga agtalinaad ka pa'y iji pagbaludan. Ninanam a milagros day jay bagbagam abaket. Mario, kabagyan tayo matlaang day jay. Amok, nanang. Ngamjak la kayat dagiti imbagbagaan na kanyak. Pasensya amon. Talaga na unget day jay abaket. Ni ana kasinsin ko. Madlaw ko alikliklikan nakmet. Apayan ako namday ta. Iday ayabak. Kunana ajak as-asit gan. Imbagak ang mapanak iti balayda. Kunana mat akanayon ka nung awan ni Jay. Ay, Mario, anak ko. Iso anasaysaya at langan ang mapanak agyan ni bantay, nanang. Sandak ko man alapdan. Awan kanon ni Mario dita balayda. Ay, nasaya at matnukas na tatang. Urayak lang na bang aran. Napanan na kanungay. Saan nga imbaga ni Antem no sa dino?
Ang amok apimanawain. Tawanan dagiti pagananay na. Imadayo ko mga ruden Kat no nabut ngan dagiti kaaroba tayo, idi na amwanda anakarwaren. Siyak tupay. Kasta unay ti danag ko. Ti kunak ko ma. Tungpal biyagan ang maibalod. Ay, jakman amaw, no apay anakarwar. Kano nagado ti tinaktakawan na idi. Ay, kriminal at talaga. Mangibabain a kabagyan. Nay, Si kamot ti umay sumakdaw. ikarigatak anya nga rudngay. Kat ni Mario ngay. Pimanawan, isasaan kayon amabutang. Sa anak mo't amabutang. Iso na lang Wan, ta. amok milagros. Kabutang yun ni Mario. Taamangan no agaramid manen iti dakas. Kat kriminal mo't nga men. Ngam nagbalbaliwan. Jaklam mo Sana bali, tawanan dito. Anti, sa dino tinapanan ni insan ko Mario. Saan nan nga imbaga kanyak no sa dino ti papanan na. Anya ngay nga rod. Saan tayo amalapdan no kayat na ti umadayo. Isumot ti kunana. Sapay ko mga rod tainton agsubli. Awit na ti baligi at tartari gagayan na. Daitamot ti kunakken kwa na. Amok mailiw ka kankwana anti. Ngam umay kalat ta ijay balay Tadamot ni nanang ijay. Bakit akon? Marigatan akon nga umadayo. No kasta, ibagakin ni nanang nga iso ti dumanon kan ka. Total, nabayag mo ten retired ni nanang. Day talagpas pa siya rin kar aramidan na. Jaklaim pagarup nga dagayam nagdapat dito'y kaabay dito'y dagami dito'y bantay. Nabayag siguro asaan ka nga imay ditoy. Iso nga itala ang anakita na kami. Manon atawan nga agnanaed kami ditoy. Kasta ka di. Nasayat met tada ka rubak. Awan gayam, Mario tinagan ko. Syakmat ni Esther. Anya day tabas basaam? Daytoy? Biblia daytoy. Daan nga minan. Isuasan amadlaw a Biblia. Religyoso ka siguro, anya? San met? Imbaglabas basahat, nuawan aramidak. Anya nga awan. Naggagat kan tupay. Naglawan day ta namulam itinateng. Kan kita man day tabalay nga impatakder mo. Nagmayat akitaan. Kalkalapaw laeng daytay? No adawayam. Umay ka, di tabalay mi. Anya nga iti aramidak ditay? Umay kamot pumasyar Saan ka di aday tatirumbang? No adda ka arubam? Imayak pimasyar dito balay mo. Iso nga umay kamot pumasyar ija balay mi. Kasta gayam. Una, umayak to, Esther. Rabiyak ngay may nanang. Tapno sandak makita dagiti karuba. Nasaya at mo't anak ko. Taimbaga ka dagiti agdamdamag. Ajak amuno sa dino a lugar tinapanan. Adupay laeng ka di dagiti agdamdamag kanyak. Wen, amin akabagyan tayo. Damdamagan da ka. Talaga saan dak akayat nga adda ditoy. Kumusta ka nga imot ijay bantay, anak ko? No kumata makaumay ka nanang. Makitam dagiti adu amulak ijay. Makitam pa ijay patakder ko abalay ko. Ay nga, maragsakan ak iti day nga imbagam. Mayat gaham tag may sa nanang. Ado ti maaramid kan malpas at trabaho. Makapagpanunot ka pa yan nasayaat. Kayat ka kumakadwaan. Ngamdyakon makasangaat ijay bantay. Aywan gayam nanang. At dagayam ka rubak ijay. Ha? Adan nagnaad ijay? At damay sa pamilya nagbalin anasingad agayem ko. Nang rona jay anak da ngagnagan iti Esther. Esther? Wenanang, kanayon kami ngagkita ijay. Pasaray mapanak ijay balayda. Ngamjak pa'y na ibagaken kwa na. Anaggapuak iti pagbaludan. Tatang, adda kanumot nakakita kin ni Mario idirabi. Anya? Kasano nakita da? Katimbagamat ni manang apimanawan. Jakman ammo, tatang. Nakakitaan da kano kankwana. 5 ka no?
Amangan matno sa bali day jay atao. Kararngi na laeng. Day tamot ti ko na. Ay, saan arumbang agsubli dito'y lugar tayo day jay atao? Ado ti mabutang no agsubli dito'y. Pudno aya ja ibagbagada ang nakita da kano ni Mariaw. Sino din ang ibaga? Ado ti mang ibagbaga? Kunak man no imadayon. Pudnumot nga imadayon ni Mario. Ay, isukat ti kunak. Chismis lang dayta nga ibagbagada. Wen, iso saan kayo kumaamamat pati. Isu nga rod ajak patpatyan. Naglaing lang at talaga dagiti tattao nga garamid iti istorya. Naggagat kalakit din nga agbasa-basa iti Biblia? Imbag da ito Tas saan ang maibus ti bateryana? Jay radyok, nabayagan ang naibus ti bateryana. Sika talaga. Angawan nakmanan. Pudno mo ti imbagak Ayawan gayam. Awisan ka inton umay a Domingo. Ha? Sa dino ti pangawisam kanyak? Mapanta makimisa. Sa dino tayan ti simbaan? Di taba ba? Lading ita Esther. Sana ka makapan? Taapay. Adda aramidak. Madlaw ko atong galawisan ka abumaba. Di mo kayat. Ipatpatulod mo langan ka ni tatang dagit ilaklakom abong nga tinateng mo. Adda ka di ilimlimad mo? Esther. Agayam ta. Iso asaan arumbang agilimad ka kanyak. Naggapo iti pagbaludan. Mano atawan na nabalodak. Kat, apay lang nga rod nga aglamang ka. Kabuteng dakdag iti kakabagyan mi. Nga oray namin anon nga imbaga ka nagbalbaliwakon. Iti panunot da. May saklat ta a kriminal. Pues, panaknakam kadakwada asabali ka itan. Anasaya at kalatao. Bayamon, nasaysayat langan adituyak ngagnahed. Adayo iti adu a tao. Sumurot ka kanyak. Tayam amok ti baro asika. Ay, nalpas matlangan ti misa anak ka. Agawit tan tatang. Kaya't kupay kumati dumagas ijay balay ni Antay. Tatang, Hmm. ni Mario mo tayo jay. Ha? Ni, adda ka duha na a babae. Ay anda. Dagi jay dao. Ni, nakita da tayon. Umasidagdan dito ayan tayo. Ay, anya nga ti kaya't asawan da ito. Uncle, insan ayn. Nasaya ta nakikita tayo. Ay, kunak man no ay madayokan. Wan nga rod, adda ka lang matgayam dito Yam amo kada kayo to'y gayem ko. Ni Esther. Naimbagngal daw yu. Agayam kami ka ni Mario. Kat denggan nyo kumatoy ibagak. Saan arumbang amabutang kayo ka ni Mario? Ta saan matadaka sa tao? Apay, nabayag kayo ka din nga agam amok. Tapno ibagam tikasta. Nabayag ijay pagbaludan day takabagyan mi. Kasano ko mga ibagam anasaya at atao? Ha? Adda ka di pamaniknik mo. Nagsaya atan anak ko. Tanakasarak kay tinapintas ken naanos abalasang akas ken ni Esther. Wananang. Amo ni Apo Diyos ngagmay sakit ibiyag. Isumot lagayam, amadlaw, anaragsak ka anak ko. Ninanang met. Pudno mo ti magbagak. Uray no naggapuak iti pagbaludan. Saan nak nga ibain ni Esther? Gapo tanasaya at atao. Madlaw ko iti garaw ken panagsasauna. Nasayaat ngamin ti pamilyana. Kay ayo dakdag iti naganak ken kakabsat na. Ay na, maragsakan para ken ka, Mario, anak ko. Mana, apay anagulbud ka kada kamay. Pakawanendak ko ma. Imbagam nga imadayon ni Mario. Ang mandamat lang gayam ijay bantay.
Maawatan niyo ko matiriknak kas may nga ina. Ay, Diyak kayat nga umadayo pay ni Mario. Tanaminsanan anagin na dayo kami. Kat itatadan edad ko. Kayat ko kumanga agkadwa kami nga agina. ay, Ngam saan niyo mo't kaimpalubos ang mapasamak dayta. Taitultuloy yung latakad-kad ngan ti anak ko adakas a tao. Apay, da kayo. Awan ka di, ti basol yo. Ana, Mario, kumusta ka ninsan? kastoy. Sika, nangasawa ka gaya man. Wen insan, kinapudno na. Kadwak ni bakat ko ita, kanda iti anak ko anak kimisa. Kasta ka di. Ay na, apay asaan kayo nga umay agyan ijay sigod abalayo. Kalpasan na pimusay ni nanang. Mas pinilimin kini Esther ti agbyag itinatal na. Addan bukod mi abalay ije bantay. Nasaya at nakita ka manen insan. Maragsakan akmat na nakita ka, insan. Ikumusta naklangan kinyangkal ha? Si Kamat, umay kayo nga min bumisita ije balay ang. Mabalin ka di? Apay kit din nasaan. Kano ang kakabagyan tayo. Pampanunutak ngamin. Nga amangan no. Ay na insan, awanan day jay. Lipatin tayong tinapalabas. Saan tayon asublan tinapalabas? Tinapatag. Agbyag tayo para iti masakbayan. Saan dakan akad ngan pay, insan? Dumtang man ti panagliday, ngam awan sa bali nga intay kamangan no di ti Diyos. Isu ti mangandingay ken mangiwanwan kada tayo, iti tiyempo ti ladingit ken pannakaupay tayo. Papagayam, ritan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon, agyaman kami itin kay parang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.